Jel se sjeća neko kada je prošli mjesec bio naslov na portalima kako su se Sergej Trifunović i supruga vjenčali drugi put. I tada Sergej izjavio da mu se čini kao da bi mogao da je vjenča svaki dan. Oni su prvo se vjenčali u crkvi, a to je bilo građansko vjenčanje. I zato je on tada rekao da mu se čini da bi mogao da je vjenča svaki dan. Sada vidim na portalima da su sinoć imali neku svađu u kući i da je Sergej Trifunović nju prijavio. Da je fizički nasrnula na njega, ali nije. Nasrnula, već je samo Sergej otišao na nastup one reperke, što je ranije bila siromašna, a posle počela pisati tekstove za Karleušu i malo nakupila para. MC Saj Si. Sergej je sam otišao na njen nastup sa svojim vučjakom Miletom. I onda ga je ova žena zvala da dođe kući. Vjerovatno je bila ljubomorna nešto. I prijetila da će demolirati cijeli stan. I Sergej je prijavio policiji. Nju odveli u policiju. Izrečena je novčana kazna. Nije imala prijavu boravka i ona se trenutno nalazi u nekom centru za strance. Jer ne znaju šta da rade sa njom. Ali ne. 13 naslova na jednom portalu vidimo o tome. Ne znam zašto je to toliko važna vijest. Ali Sergej i supruga su se upoznali posle one njegove epizode prošle godine u Hrvatskoj. A njegova supruga je iz Hrvatske. I neće ovdje ništa da bude. Pomirit će se oni. Jer Sergej je Oskarovac. U stvari, pardon, nema on Oskara. Ali ga ja smatram Oskarovcem. I vidim da je hrvatski europarlamentarac Tonino Picula imenovan za stalnog izvestioca Europskog parlamenta za Srbiju. A prije njega je bio neki Vladimir Bilčik. I kako navodi nedeljnik Vrijeme, on je tokom svog mandata stekao titulu lobiste SNS-a. A sad Tonino Picula, i on će, ja mislim, steći tu titulu, ali nije važno to. Ovo što se tiče Sergeja i supruge. Ništa neće biti, pomirit će se, ali uskoro će opet da se posvađaju. Ne kažem da će biti 100% ovako, ali nekako mi se čini 99%. I sreća je pa hrvatska služba upravlja Srbijom. Pa možda ih oni pomire da to ostane sve i ne znam, da se pomire, to mi je najvažnije.